imyaka 4 nzi kuko hayagenda ariko ningenzi Imana kuko yari yarazindutse aje gukorera mu gihugu cyacu cya Kongo iyo twabaga muri Kareme Imana irambwira ngo umutware wabagiye gutaha Imana irabinereka imaze kubinereka numva biraremereye kuko ntari narashinguye umutware wanje wa mbere numva ndababaye ndavuga ngo ese uyu mutware natahari muri kya gihugu ko ntazobyakira cyangwa abana banje ngo babyakire uzitekereje umutware wanje yari umuntu wo mzara abana banje bari nkabuzukuru kandi niko yanabafashe tiyakaza bafata nk'abana yakaza bafata nkabuzukuru ngire Imana ndayibwira ngo wamana ibyo ndayinginga tutabahamya niyambaje turabisengera ariko simbabwira ico duhadusengera ndavuga ngo wamana we ungirira imbabazi ndarira takira Imana ndayibwira ngo sinshaka kuriya mutware azotahira muri kiriya gihugu simpaye mzumva nasenze ngira umwana mutoya ngira umukobwa muto ngasenga Imana kandi ibyo mbaye nzengera bikaba nasenga umutware wanje wa mbere Imana iramumba kandi umutware mwiza abanyabyura niye nabo mumenye ko ndabona ko niye abanyabyura baraha bamwe baramuzi ndamusengera Imana iramumba tubana igihe kigufi aragenda arataha agwa kure yaguye Lubumbashi yari umusirikare Imana isubiye kumbwira rino jambo irinyeretse kushaka gucura umugani wayo ndayibwira ngo byo ntibyo ndarira ntakira Imana ndayibwira ngo wamana we umbabarire zikuru umunyembabazi nagiye amajoro nagiye amanywa nagiye ibitondo kugira ngo ninginga Imana hindura ishuki Imana iracumva mukozi w'Imana mwarambwira ngo hari asigaye kandi gatoya ariko ugenda ugira amasengesho y'iminsi 2 utandukanye ndahaguruka niyambaza umuvyeyi wanje kuko dukunda gusengana arahaguruka turayakora twabuye muri ya masengesho arahaguruka araza naho kaba umukozi umwe waje gukora gahunda mwacu Pastor Makwengwera arambwira ngo umugabo wawe azoza gutunga ingimvura ikakuza kuko yari yarananiye yamambwira ngo sinzoba muri ico gihugu sino bishobora kubaho ndakora niko byagenze ko yambwiye y'amasengesho yarashize ahaguruka Karemera saa 8 ibato nizo sayi izikunda guhagurukira iva Karemera Buvira ahaguruka na saa 8 ahaguruka niwe wanyuma ngo winjiye muri bato bakinga umushije imbaraga zo gusenga ni kwiza gusenga kugira akamaro tuza dusenga ngo batumenye si ukwimenyekanisha ahubwo n'umushije Imana no kuvuga imbaraga z'Imana nta kindi tuzikiza gituma dusenga si ukugira ngo batumenye ko tuza dusenga si ukwiyerekana kuri kamera ariko tuza dusenga kugira ngo dushime Imana tuyiramye irabyumva nkuko nari nyisaza irabikora araza amaze gushika yaragize imyaka 5 ataba mu rugo umukobwa wanje w'imfura akambira ngo se mama uzawicara ugatekereza ko papa azoza kumubwira ngo azoza nkabakomeza nkababwira ngo azoza naramuhamagaye uwo mugoroba ndamubwira ngo siraje aranezerwa arambwira ngo nubwo naje yashitse mu mugoroba kikigiye arambwira ngo mfite gahunda Imana yampaye si buri muntu wese ushobora icyo kintu yarashitse turamwakira ngo uce mu gitondo arara kumusoza abantu baza kumusura nkagira isoni mwumva igitangaza kagira isoni kavuga ngo siko ndababwira ko umugabo yagiye umuntu wari ugize imyaka ingana gutyo agira iminsi 3 ari mu masengesho arataha arambwira ngo nsohoje icyo Imana yambwiye
rero arambwira ngo amakuru mfite sinakubwirira muno, ndashaka ngo tuje mu mahombe, tuje mu mahombe yo kwambirwa ngo dushike. Arambwira ngo nyaje gusezera, naje ariko mfite igihe kigufi nawe. Ndamubwira ngo cecekere ndabizi, biba nka kujya kwa Elisa na Eliya. Ndamubwira ngo cecekere ndabizi, reka twitunganye tuvuge ubuzima bwacu kuva igihe twatangiye kubana. Turicara turabivuga, tuvuga akantu n'akandi, tuvuga ibyo twagaza dukusanaho, turireganaho, ambwira akantu n'akandi, ikintu cyose turagitengereza. Ikintu cyari cyanciye intege bene data nkibabwira, nari ngeze mu rwego rwiza rw'umutoza, yari umutoza waje. Haleluya! 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 Ko ndabona nzavuga byinshi, shima Imana kuko yankomeje. Umutima wanje wari waremerewe kubera icyo kintu. Na gatatu muanze muri kinama, na gatatu twari gusezerana ku musozi, ariko nkabona acitse intege. Kamubaza ngo ese niki ko mpaye mbona udahawe usenga ngo winjire mu mbaraga nkuko bisanzwe. Kambwira ngo yesenga ntacu, ariko wekere yari yabibonye. Turasezerana, turazamuka, turataha. Bene data, shima Imana kuko Imana igira umugambi. Shima Imana kuko iyo uyibwiye itukureka. Yancikaniye mu maboko, kurya nasabye Imana, kurya nabwiye Imana ndayivugira ngo sinshaka kuko azoja kugwa muri kiriya gihugu. Yancikaniye mu maboko, abaje kuza bari kubamumura. Shima Imana kuko yangiriye neza ikamuzana, akarangiza turi kumwe, tugasezerana, tukazomuherekeza n'abana twese tukamusezera. Imana yakoze icyo kintu, ndayishimiye. Amen. Yes, itoneho uzujana natwe turi hano, witondesha igitaramo, kandi igitaramo kirahari niko batubwiye. Dutarame dutuje, ntahujuje. Bwana Yesu asifiwe. Kandi imitima yacu ihumurike, umuzeyi yagiye mu ijuru. Ucurange sebene, ufate kabiri yo hejuru, turirimbe ubuvesi kabungahe, tuze kubona guturuka mu gisimba. Umwanya muremure dusenge. Ndagize imirimo yaje ahano mwisadata bambwira ati urakaza mwana wakoze neza we, aguhanagura amarira bakumara umubabaro wose. Mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza. Hallelujah.
subiremo Bwana Yesu asifiwe sana haleluya ariko nanjye hari igihe naza nkagicisha kugira kirebe Urakaza,